I mi sami naše vlasti razvaljuju ovu državu iznutra. To je ono što je problem. Razvaljuju je, dušmanski, i raduju se što najbolji odlaze odavde. Pa ko je uništio srpsko obrazovanje? Pa naše vlasti su ga uništili. Mi možemo se ljutimo i na ove, mi smo ga uništili, naše vlasti. Razvalile ga, razorile. Zašto služi osnovno i srednje obrazovanje? Da se izvuku pelceri, da se prepozna talenat. Ovaj ministar neki dan kaže tržište rada. Pa šta mislite šta bi bio Mihajlo Pupin što kaže Miodrag Zec da se gledalo šta traži tržište rada? Čuvo bi goveda po Banatu što je i radio. Ali je neko prepoznao, izvukao pelcere iz Pupina i obogatila se Amerika i Pupin. Dakle, mi moramo da shvatimo da moramo da izvučemo najbolje ljude odavde, iz ovog sistema. Malo nas je ostalo. Malo je naše omladine ostalo u ovoj zemlji da živi uprkos ovim nedaćama u kojima žive. Uprkos. Ljudi ne žive u ovoj zemlji zbog zadovoljstva i oduševljenosti životom u Srbiji. Zbog ove političke kaste koje imamo 30 godina koji samo smenjuju. Nego uprkos tome žive ovde. I mjesto da izvučemo najbolje sinove iz ovog sistema i da ih postavimo na najbolje pozicije, mi izvlačimo škart. I onda se čudimo, neko nam je kriv sa strane što mi izvlačimo škart odavde. To mene boli kao čoveka. Nije više ovde bitna ni koalicija, ni Nada, ni POKS, ni bilo ko. Ovo ljudskog aspekta priča. Starlete izvlačimo iz sistema. Uđite u bilo koje ministarstvo, jer starleta ne možete da uđete. Ja sam to rekao i u prošloj emisiji, milion puta ću ponoviti. Svim ovim političarima koji su napravili bolesni poredak i hoće da nas ubede kako je ovo Švajcarska ili bolje od Švajcarske, raj na zemlji, Srbija. Da se susretnu sa ovim sistemom zdravstva kojim imamo ovdje, iako imamo i dan danas kvalitetnih doktora, ali svi streme da odu odavde, mi nećemo ništa da ih zadržimo. Kad su bolesni naši ministri i političari, ovdje da se leče. Na VMA ne možeš da ideš u inostranstvo da se lečiš, ko što ne može ni Putin, ni engleska kraljica van svoje zemlje da ide da se leči, jer je to sramota. Ovdje više ništa nije sramota, on ide lečiš u Švajcarsku. Imali ste ministra zdravlja Tomicu Milosavljević koji išao lečio se u Švajcarsku ljudi. To više ništa nije sramota. Niko da ga pita, mislim kako ti si ministar zdravlja. Kog se ja sećam u Nemačkoj, opet su kično. Sve jedno u Evropi negde. Dakle, vi oličavate ministarstvo koje vodite i vi nemate poverenja u svoj sektor koji predvodite. Pa to je sunovrat. Ovdje da se lečiš. Pa rekao sam, idi kod Željka Mitrovića na Pink, nek te odzonira, pošto on to zna. Ili ne znam, nek te starlete leče. Pošto je to sve relativno ovde. Napravili su fontanu na Slaviji koja košta milione, sklonili grob Tucovića odande. Napravili lakrdiju jednu koja šljašti ko San Francisco. A 250 metara odatle vam se raspada infektivna klinika. I to nije problem. Jel ti to Amerikanac uradio, Rus ili ne znam nija, Jevreji? Naše vlasti to nama rade. Sistemski nas razaraju. Ja neću o tome da ćutim. Treba da pričamo o savesti ovog naroda. Mi smo od 44. godine do dana današnjeg se potrudili da sve ovo rasturimo. I ovdje se država, ovdje onaj ko dođe na vlast doživljava državu Srbiju kod da je okupirao. Pa sad da izvuče, da posisa moguće sve što je iz nje, to je ona titoistička mantra. Dok Srbija može da daje, dobra je. Kad više ne može da daje, onda ne valja ništa. I svi sisavaju iz nje. Ja garantujem da danas na državnim položajima, posebno Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu unutrašnjih poslova, po raznoraznim ministarstvima, imate više ljudi koji vole mrtvu Titovu Jugoslaviju nego ovu živu Srbiju. Vole je, a Srbiju mrze. Ne da je ne vole, nego je mrze. I kad ih pitate, pa ljudi, kako vas nije sramota, ajde, borili ste se, moji su se borili protiv Jugoslavije, Titove, plaćali cenu, u redu stvar, ali joj nisu služili. A vi služite državu koju ne volite. On kaže, pa jeste, ali devizna platica je devizna platica. Eto kakvi nas ljudi predstavljaju u Evropi i svijetu. Ja sam vam pokušao da nabrojim ko su bili ministri odbrane u Kraljevini, Jugoslaviji, Draža Mihajlović na kraju, pre toga Stepa Stepanović, putnik, šta ja znam. Ko je sam upravljao vojskom u to vreme? Ko je danas čini Savet bezbednosti nacionalne? Vulin, Siniša Mali. Se prekrstite i levom i desnom rukom. Dakle, mi smo razvarili sve institucije u ovoj državi. Sve. Naši političari su sve razorili. Razbucali. I sad se mi pitamo što nam je ovako kako jeste. Pa zato što su oni napravili raj za sebe, a nesreću za stanovništvo. To je to.